Mwini Mirugi Edition nikite uhiki munene na mwendo wake uria ni muhuri biashara uri higweta Grace Wangari Muthuma wa Nairobi Outpatient Gulf Hospital. Kanithani wake umuthi uhiki wa Mirugi uria ugwikinyitie ni magana ma andu unyitithanitio hamwe na igongona riake ria kwamuru na guitiririo maguta atuike Reverend wa kanitha wake wa Flying Angel. Congratulations Mirugi Edition. Akenya mwena wa comment section nimaonekanie mategũkorwo magikenera kaundu gaka ikirikanwo mutumia wa mbere wa Mirugi Edition ni akuire na njira iri kiriga. Hena Martha Muthoni Ndirangwa koga harusi gani muaji kweli hii dunia mnyonge hana haki. Elizabeth continue rest in peace. Hena Hana Kafura koga congratulations to them. Hena Rachel Wango yakoga ati moga frying pan kana moga doi congratulations. Hena Esther Wambo yakoga kuna wenye hatukuwa na habari anafanya harusi noguo niguo tugatigwo guku thi agi magithie matu-ini. Guku ni kwa Mwangi wa mohoro ngakorwo ngikwihoana gitio kinene ukorwo subscribe thini wa YouTube channel eno.